Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. murakoze cyane bwana minisitiri. Monsieur le Président du Conseil de la République togolaise, cher Faure. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, cher Félix. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Togo, Chef Faure Nyasimbe, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Felix. Bwana Minisitiri w'igihugu wa Katari uhagarariye Perezida ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Masad. Madamu intumwa nkuru y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Bwana Perezida w'inama nyobozi y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, ba minisitiri, ba ambasaderi, abahagarariye umuryango w'abibumbye, imiryango itari ya leta n'abandi bose muri hano nshuti zacu. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Perezida wa Repubulika ya Togo bavuze amagambo akomeye cyane agaragaza ko tudashobora gukomeza kuba abarebera gusa ducecetse imbere y'akaga gakomeye kari kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kagahungabanya akarere kose k'ibiyaga bigari n'ibihugu bihagarariwe hano: u Rwanda, u Burundi, Uganda na Tanzania. Ndabashimira mwese kuba muri hano uyu munsi. Si ukurebera gusa, ahubwo ni ukubera uruhare mufite mu guhuza imbaraga zanyu n'iz'ubuhuza zatangiye kera. Ndashimira cyane inama zose zakozwe, ubuhuza bwose bwakozwe n'imiryango y'akarere kuva kera. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika, ubuhuza bwatangijwe na Kenya bukomezwa na Angola, igihugu cyagize uruhare rukomeye mu myaka ishize. Ubu Togo ku busabe bwa Perezida wa Angola nk'uyoboye umuryango w'ubumwe bwa Afurika yafashe inshingano nk'igihugu gifasha mu buhuza. Ndashimira cyane Perezida Faure Nyasimbe ku ruhare rwe n'ubwitange. Ndashimira kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera intambwe y'ingenzi twagezeho mu kwezi kwa Kamena gushize, hamwe n'amasezerano yatangiye gushyirwa mu bikorwa. Nzi neza ko iminsi n'ibyumweru biri imbere bizatanga umusaruro. Ndashimira kandi Katari kubera uruhare rwayo rukomeje mu buryo buhuje neza n'ibikorwa byacu byose. Inama yacu uyu munsi, iyi mobilisation rusange, ishimangira ubufatanye mu mucyo, mu bumwe no mu bwubahane. N'izindi gahunda zigamije gufasha ku rwego rw'ubutabazi n'inyongera ikenewe cyane ku bikorwa bya politiki, by'umutekano n'ubukungu biri gukorwa mu nama zindi. Ariko tugaruka ku kibazo cyihutirwa cyane, ubuzima bw'abantu, cyane cyane abo muri Kivu, muri Turi n'ahandi, aho abaturage bakomeje kwibasirwa n'ingaruka z'intambara ndende zimaze igihe, gusenyuka kw'imiryango ndetse no gutakaza icyizere n'amahoro. Perezida Tshisekedi yabivuze neza cyane. Sinshaka gusubiramo ibyo yavuze, ariko imibare irivugira. Abantu miliyoni bashya bavuye mu byabo kuva uyu mwaka watangira, biyongera kuri miliyoni 6 zari zisanzwe ziri mu buhungiro. Ibihumbi magana by'impunzi biri muri Congo n'ibihumbi bituranye bifuza gusubira iwabo. Abantu miliyoni 28 bari mu nzara cyangwa mu bibazo by'ubukene bukabije. Umugore umwe usambanywa ku gahato buri minota 4, umwana umwe buri minota 3, iminota 30. Iyi mibare si imibare gusa, ni amarira y'abantu, ububabare bw'abantu, n'amajwi atabaza atumvikana. Inyuma y'iyo mibare harimo ubuzima, imiryango, abantu nyabo, abagore n'abana aribo ba mbere mu guhura n'ingaruka z'intambara itagira iherezo. Urubyiruko rwambuwe ejo hazaza, abaturage bambuwe ibyabo byangombwa. Ariko nubwo byose bihari, ububabare, umunaniro, icyizere gike, abaturage b'akarere k'ibiyaga bigari baracyagaragaza ubutwari n'ubudacogora budasanzwe. Iyo myitwarire, izo mbaraga zo kutava ku izima, nizo zitwibutsa inshingano dufite, agaciro kabo, ishema ryabo, nibyo biduhatira gukora. Niyo mpamvu hamwe na Perezida Faure Nyasimbe, inshuti yanjye, twifuje gutegura iyi nama
kuko crise yo mu burasirazuba bwa Kongo itagomba kuzimira nk'izindi crise nyinshi ziburijwe mu isi yuzuye ibibazo: inzara, indwara z'ibyorezo, intambara zongera kuzuka aho twibwiraga ko amahoro yagarutse. Ntihagomba kubaho ibyiciro mu bubabare cyangwa ubutabera biri mu bumuntu. Iyi crise idasanzwe ntigomba gusibangana kubera kwiheba, ahubwo igomba kuba itangira ry'ubufatanye bushya nk'uko mwabitwibukije bwana Perezida Felix. Intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ni ikibazo cyacu twese, si ikibazo kiri kure, ni ikibazo kiri hano, kiri muri twe. Ni ikibazo kireba umuntu bwacu, agaciro kacu, amahame yacu n'ubushobozi bwacu bwo kubahiriza amategeko mpuzamahanga n'indangagaciro z'uburenganzira bwa muntu. Nk'uko duharanira amahoro mu bindi bice by'isi, ntitwakwihanganira ngo aka gace kagume kari mu bibazo nk'aho bidakomeye cyane. Ndashimira imiryango yose yakoze uko ishoboye, n'umuryango mpuzamahanga, umuryango w'abibumbye n'ubuhuza bwose bwabayeho n'imyanzuro yafashwe muri uyu mwaka. Ndashaka kongera gushimira cyane abanyekongo n'abanyarwanda ku ntambwe zose batera mu nzira y'ubwumvikane, ari ingenzi zikwiye kandi zigaragaza ubutwari. Amahoro nyayo yagerwaho gusa mu biganiro, mu bushake no mu bwitange. Ariko ayo mahoro ntabwo ashobora kuramba hatitawe ku baturage. Nta mahoro ashoboka hatari kurengera abasivile, nta bwiyunge hatari ubutabera, nta kubabarirana hatari indishyi, kandi nta mahoro arambye hatari ubukungu bubereye abaturage nk'uko Perezida Faure-Gnassingbe yabivuze neza. Iyi nama y'ubutabazi ifite intego eshatu z'ingenzi. Iya mbere, kumva no gushyigikira amajwi y'abari mu kibazo, ay'abaturage, ay'imiryango itari iya leta, ay'abakozi b'umuryango w'abibumbye, ay'abagabo n'abagore batanga ubuzima bwabo buri munsi batabara abandi. Ndabashimira cyane kubw'iyo mitima y'ubwitange ndetse n'igihe isi itavugaga kuri iyi ntambara. Icya kabiri, hari ugukusanya inkunga ihwanye n'ubukana bw'ikibazo. Nk'uko mwabivuze bwana Perezida, umuryango w'abibumbye wari wateguye gahunda y'ubutabazi ingana na miliyari 2 z'amayero, ariko kugeza uyu munsi hamaze gukusanywa ageze ku gipimo cya 16% gusa. Ibyo rwose ntabwo bikwiye habe namba. Uyu munsi twese twateye intambwe ikomeye. Ndashimira ndetse ndanishimira gutangaza ko mwese hamwe mwashoboye gukusanya asaga miliyari 1.5 y'amayero yo gufasha abaturage bahuye n'ibibazo bikomeye kurusha abandi. Murakoze cyane ku bushake bwanyu, ku mutima w'ubufatanye mwagaragaje no ku rwego rw'umuntu mugaragaza muri iki gikorwa. Ce seront des médicaments, de l'alimentation, mais aussi, et le président y tient beaucoup à juste titre, des capacités redonnées aux populations. Muri ibyo bizaba birimo imiti n'ibiribwa, ariko kandi Perezida yashyizemo imbaraga nyinshi cyane kandi afite impamvu ku gushoboza abaturage kongera kubaka ubuzima bwabo bwa buri munsi, kongera kwihaza mu biribwa no kwihangira imirimo kugira ngo babone imirimo ibasubiza icyizere n'ituze. Ibyo nibyo shingiro ry'ibikorwa by'abafasha b'ubutabazi. Byongeye kandi twifuje kugira ingamba dufata zifatika ku bijyanye n'uburenganzira bwo kugeza ubutabazi aho bukenewe, kurengera abakozi b'ubutabazi no kuborohereza kuba babona ibikoresho aho bikenewe bitabanje gusoreshwa cyangwa kubangamirwa mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ibyo byose ni inshingano eshatu zibanze zigize uruhare rwacu. Muri izo nshingano harimo ukwemerera ubutabazi kugera aho bukenewe, kurengera abakozi babukora no kubaha uburyo n'ibikoresho
bibafasha kugera ku ntego. Muri ibyo byose ndashaka gushimira byimazeyo ubutwari bw'abakozi b'ubutabazi, abo bakusanya amakuru ku byaha bikorwa, bakavura inkomere, bakongera gutanga icyizere. Abagabo n'abagore bafata ubuzima bwabo bwa buri munsi bakabushyira mu kaga kugira ngo barokore abandi. Kuva mu kwezi kwa Mutarama uyu mwaka abakozi 13 b'ubutabazi bamaze kwicwa bari muri ako kazi. Kandi mu gihe nshimira inkunga y'imari twakusanyije uyu munsi, ndashaka kuvuga ku mugaragaro ubumwe n'ishimwe dufitiye imiryango yabo n'abakorana nabo. Tugomba kubarinda nk'uko umuntu arinda umutungo w'agaciro k'abantu bose. Ni amategeko mpuzamahanga aduhatira kubikora, kandi ni inshingano yacu nk'abantu bafite umutimanama n'agaciro. Kubirebana n'uburyo bwo kugeza ubutabazi aho bukenewe, ndifuza gutangaza hano ko nyuma y'ibiganiro twagiranye kandi mbasabye imbabazi ku gutinda, twumvikanye ko mu byumweru biri imbere hazatangizwa kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo cyakirweho ingendo z'ubutabazi. Mu ntangiriro hazemererwa indege nto 2 ku munsi bitewe n'imiterere y'ibikorwa n'ibikoresho bihari. Ayo mahirwe yo kubona inzira yo kugeza ubutabazi ni ngombwa cyane. Bizakorwa mu kubaha burundu ubwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi intego nuko ingendo z'ubutabazi zongera gutangira vuba bishoboka. Ibyo bizunganirwa n'inzira z'ubutabazi zambukiranya imipaka, urugero nka koridori zizanyura mu Burundi, kugira ngo ubutabazi bugere hose aho bukenewe. Ibi kandi ni ikimenyetso gifatika cyari cyitezwe kandi cy'ingenzi cyane ku baturage. Ndabizi neza ko inshuti zacu ziri mu buhuza bwa Qatar ndetse n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije natwe muri iki gikorwa, kandi zifite ubushake bwo kwita kwishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda no kwemeza ko ibisabwa byose byuzuzwa. Ndashaka kubashimira byimazeyo kuri ubwo bufatanye n'ubwitange bwabo. Nzi neza ko iminsi iri imbere izaba ari y'ubushake n'imirimo myinshi, cyane cyane kuri ibi bibazo. Ubufaransa buzahora bufitanye ubufatanye n'ibihugu by'akarere tubisangiye mu mico, indimi n'imibanire y'abantu. Tuzakomeza gushyigikira imibano n'ibiganiro bya diplomasi, aho inzira zikomeje kugenda zica mu buryo bwa diplomasi, ibiganiro nyine by'amahoro bigamije gushaka igisubizo kirambye cya politiki mu kubaha burundu ubusugire n'ubumwe bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibihugu byose by'akarere. Tuzakomeza gufasha mu ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro y'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye, gushyigikira akazi ka MONUSCO, kurwanya imitwe yitwaza intwaro yitwa ko ifite ingengabitekerezo mbi, guhangana n'amagambo y'urwango no gushyigikira ubugenzuzi bwigenga ku bwicanyi n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu rikurikiranwa n'umuryango w'abibumbye. Ndashaka kandi kwibutsa akamaro k'uruhare rwa Afurika ubwayo muri iki gikorwa, nk'uko Perezida Faure Nyasimbe yabivuze mu izina ry'ubuhuza n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ibyo bikorwa bigomba gushyirwamo imbaraga nyinshi, twemera iyo nzira, kuko nta mahoro adashingiye ku butabera, kandi nta butabera nyabwo budashingiye ku kuri, nubwo gusaba ukuri rimwe na rimwe bitoroshye. Nshuti zanjye rero, ndashaka kongera kubashimira mwese kuba mwitabiriye uyu munsi mu rwego rwo gufasha akarere k'ibiyaga bigari no kwitabara mu bibazo by'ubutabazi bwihutirwa. Dusabwe kubikora vuba twese hamwe mu mucyo kugira ngo dusubize icyizere abaturage bo mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugomba gukora bitewe n'urukundo rwa kimuntu
dufasha abaturage bose b'akarere k'ibiyaga bigari tugendeye ku butwari n'iyi myumvire y'uko inshingano yacu rusange tuyihuriyeho kandi tuyikomeyeho. Kandi kugira ngo soze, niba Perezida Felix Tshisekedi abinyemereye, ndifuza kuvuga amagambo ya Patrice Emery Lumumba: ku bana banjye siga inyuma, kandi bishoboka ko ntazongera kubabona. Ndifuza ko bazamenya ko ejo hazaza ha Kongo ari heza. Ku muntu wemera ko ubwisanzure, agaciro n'ubutabera bidatandukana, uyu munsi mwese mwavuze mwijwi rimwe ko tuzaharanira kuba bizerwa kuri iryo sezerano, abizerwa kuri iyo ndoto, kandi twiyemeje kubaka ejo hazaza h'amahoro n'iterambere ku baturage bose b'akarere k'ibiyaga bigari. Murakoze cyane ku gihe cyanyu, ku mwanya mwamaye, ku bushake bwanyu no ku bwitange bwanyu. Murakoze.